Ababukeli bethu bawathumelile kama-video abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. I-union andingetsho uba nomsebenzi aziwenzi. Qha into endiye ndiyibone umqeshi uyakwazi into yobana afuna uzongamela i-union kwiinzame zazo. Esebenzisa igunya lento yobana i-union ziphantsi kwakhe zikho nje kungenxa into yobana yena mqeshi ukhona. Ngibona izinga lokusebenza kwenyonyana kufana nento engekho nje isithunzela. Uma sibuka ukuphakama kwezinga lokuxhashazwa kwamalungelo abasebenzi kanjalo nabasebenzi uqobo basebenzi baphathwa kahle and kunyuka ukudla kunyuka upetrol wena gesi kodwa imiholo igqozile ukunyuka kodwa inyonyana sithi ikhona bayawenza msasasi kakuhle umsebenzi wabo. Ngasitye ngoku nabasebenzi babonelelwe umsebenzi wabo unyuse kakuhle umholo wabo. Izinga lokusebenza kwenyonyana lisephansi kakhulu uma abasebenzi besasebenza 5 years kodwa imiholo bengagushulelwa abanye baphelelwe imisebenzi. Babukeli bethu baphawulile ke nakwamanye amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana. Usikhumbuzo Mhlongo uthi kuya kuba kubi kubasebenzi uma uphatha lezinyunyana yinto engasekho leyo sokwasala igama. Bongani Nyamalele uthi ayi mina angiboni ukuthi zisawenza ngokweqiniso ngoba abantu baxhashazwa zikhona azisizi ngalutho ezinye zazo. Kanti khasini lethu leka Twitter uSicelo Madoli uthi benza kakuhle kodwa ke make kucingelwe abasebenzi banyuselwe umvuzo wabo nabo. Bukeli phawula ngesihloko sethu sosuku njalo ngokuthumela umbono wakho ngevideo ku 071 670 2548.